Audio Jungle. Guy Melau Thuan, Megoneta Thuanriwe, Shike Local Zonova Megoneta, Asai May Tarik Ru 2025 Tom Timikoni, Megwena Kabar Kau to Wehi Lagombo, the Mayakai Tuang, the Temeng Long Time, Sakani, the Gun Few Males, Kohekum Nazao Sam Loco. Today headlines Kohekum Nahilonova Mihai, the Temeng Long Times, headlines Ko Indo Park Ri Luan Hai Imbu Kubame, Nakum Hilawe, airport closed, Nakum the picture of the Launabamte, Muena Zao Sam Ko. India le Pakistan ka khau ri hai declare surap mage tiki ri sumailon hai imbu khit khit kubame kandi kanai tuang armed forces right missiles akhani drones right military infrastructures da targets bame nakum na hilona bamthe ona hau hai thau hai biu mai nai de mek ponge tuna liu akhiam rio tuna Indian Oil Corporation na hakum na tithai lo na bam ito headlines tani lo na bam me zau cham ko Indian Oil Corporation Limited IOCL right asai hai India ka goi khau tithai pat ka mai kiu fuel petrol diesel LPG hai mek punithe tuna mansai nun roi along liu akhiam bam mai ta suryo tuna sakane May sa may kabato pahalgam tong attack patrena megoy na India le Pakistan kanay kako ri dai me thau na bam noe ta may lungai gadan me nai me jang prena IOC kau thau hai makpong the na hakum na kiu seng na ding na bam me tai ding lau rio lungai bam rio thau hai marang kai na full kau hai kum na nai na bam ding na kum sa mi tong the na we khat kum jaw kai sam ko TYCM roi Siroi Festival lam khau sa kan the Luan Pungu Mai State Level Siroi Lily Festival 2025 Hai 20 Kharoi 24 May Dakau Tatkai Punithe Mi Ngai Khangroi RS 6.30 crore sanction Sulaukanthe Mi Ngai Khangroi Manipur Governor Kazauna meeting Kantong The Tiki Tribal Youth Council Manipur TYCM Roi Ngai Jong Program Lam Khau Pian Mak Mai Nai Kan Mai Lat Sign Dao Pat Kan Mai Kiu Thu Person with disabilities nun khang provision lau mage tumai haye milam khau zawgot lau dat khang TYCM roi sakane tana kum nahi lawe ona ka bang kai mai kum na zaw sam kho Defense Minister Rajnath Roy Bampi lana try service kapi goi meeting kan the tana kum nahi lawe asai hai Defense Minister Rajnath Singh Roy National Security lulung hai top military leadership nun le review sukan the mi meeting hai inthuk hak maye kazang thu Pakistan roi India military installation nun ta target sameta athung kan mai lam khau security situation lam goi ka phian kane na kom nei lau the Manipur Congress Tirenga Yatra Imphal 9 May asai hai Imphal khau Manipur Pradesh Congress Committee MPCC roi leng mai Tiranga Yatra Tatkan mai tai intau India Armed Forces right terrorist nun ta ri suna operation sindu takai ba mai ta masuang lawom tongai tumai tuang lian na takai tongai jana kom nei lawe na khat jaw sam na ko hana ka mai thawal DC bam insin kan the jana kom sa the Infal May 9 asai hai lu hana ka mai IAS right Thawal District tuang Deputy Commissioner DC bam insin kan the Kamung tay DC tong conference hall khau takai kan tonge lu hana roi outgoing DC pau A Subhas Singh ta insin kan the na kum nahi lau the me terena the Temeng Long Times tong newspaper khau sai me tarik ru tong kum na me goi na khau highlight kum na solom me tong the kum na mathang khau the gun few mail sau to be hilau bo to me goi na jaw sam da ko headlines khau kum na hilau the Manipur Congress roi Operation Sindur khau Armed Forces ta masuang maisuna Tiranga Yatra tatkan the na kum nahi lawe headlines lang da kum na jaw rai kho KSO roi Presidency College Modpung khau teaching staff biuna jengru long khau thaulau khang ultimatum ti kan the na kum nahi lawe CNC roi NSCN IM worker nun khang jeng sanai special prayer khani fasting la khang ti thai kan the Pakistan tong drone India tuang kabam sui na charuk hau kan the
border area guai mai su mit kan the India le Pakistan ka khau ri patnu mai tuang nai me roi airport choi na pungu imbang kan the kabi su me cham lang te kum na salom me tung the na se kum na jaw kai sam jaw ko Manipur Congress Roy Operation Sindur khau Armed Forces ta machong mai suna Tiranga Yatra ta kai kan the na kum na hilau the mi tong lam ko jaw ko India Today Imphal May date 9 Indian Armed Forces nun intaw Operation Sindur ta kai ba mai lung khau Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ri khau kapui kandi khang kaniu panti katpana tadba mai ri mai nun ta maswang mai suna Tiranga Yatra Indian Flag Rally talaw kan the Operation Sindur tai Pahalgam khau Pakistan khau nai mai terrorist group Lashkar-e-Taiba roi attack suna tourist gan chuina saruk ta kap loi kan mai tang ta kai kan to nge na kum na hilau the CNC roi Ancient IM worker nun khang jeng sanai special prayer khani fasting la khang ti thai kan the itong lam ko tin kum na jaw sam kho Council of Nagalim Churches CNC roi Ancient tuang National Workers Goi khang jeng sanai special prayer khani fasting program sin khang ti thai kan the CNC tuang latbam tai kaipat nun roi National Worker tuang bumang akhani kandi tuang lungluan khau inthui mak mai nai mi jang roi fasting la khang ti thai kan to nei to na kom na ti lo na me KSO roi Presidency College mutpung khau teaching staff biuna jang ru long khau thaulau khang ultimatum ti kan the to na kom na hilawe mo na jaw cham kho India Today Kangpok P May date 9 Kuki Student Organization KSO Sadar Hills Roy Government of Manipur Khau Kangpokpi District Tuang Akhat Namai Government College Presidency College Modpung Khang Teaching Staff Biuna Jeng Ru Long Khau Thagwang Lau Khang Ultimatum Ti Kan The Tinokum Hilau The KSO Tairoi Tilau Mai Jeng Ru Long Khau Kaniu Tuang Demand Hai Tigwang Tang Lau Maget Hai Indefinite Economic Blockade takai puni tena kum hilawe Pakistan tong drones India tong kabam sui na seruk hau kan the border area guai mai sume kan the kum hilawe SNS New Delhi May date 9 Pakistani drones India tong kabam sui na seruk hau kan the mitai Baramulla North Kharoi Bhuj South Long Khawe Drones nun tai international border khani Pakistan tong line of control deng khau Friday jimang Indian Armed Forces roi hau kan tong nge nakum hilawe Army sources tai lai na drone pang tai armed drones ko nge kumna mi tai civilian le military nun ta target sebom no we tuna hakom na hilawe khamleng me khau India Pakistan ka khau ri patbam no we India Pakistan ka khau ri patnu mai tuang Nai meroi airport suina padai imbang kan the airport nun hai bang kan the nakum na hilau the Civil Aviation Ministry roi India tong airport suina padai hai kagan asek khang civil flight samakang dola nai Thursday khauteroi imbang kan the mitai India khani Pakistan ka khau suri patnu metuang nai me jang ru ye nakum na hilau we kham sui me kho information akhana ai kum na jaw sam kho Office of the Presidency Jalangrong Regional Council NNC Nagaland Information cum Invitation. It is hereby formally informed to all the Jalangrong CSOs and general publics that the Naga Nation will be celebrated the 75th Plebiscite Day on 16 May 2025 at Kuchai Kohima Local Ground Nagaland. Therefore, all the beloved fellow citizens of Jalangrong are cordially invited to come and participate on the important historic day of our nation and make a grand success of this historic day. Your valuable presence will be awaited. Meko hai kao merena President Ino Kene Hapo Jalangrong Regional Council NNC Nagaland. Nakum na hilaw tayo. Naasay kang domi da kurina today headlines to ang newspaper Rongmei tong the gunfew mail sa kanina temang long times ko hilaw mitong kabar ko hilaw mitong headlines lang na
ป่าดอกลงไม่ตรงเทเจ้าลงนับไม่กวยนั่นแต่ทวนกูเทก็น่าทวนฮันนี่ก็ไม่ตรงกับการเขาไม่กวยนั่นกินสับหรือตะขังชิเกก็ตรงเบียดทุเรศไม่กวยนั่นเขาก็น่าที่ไทยไม่ตรงเททวนกูเท